මේ තමයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන බස් එක BNC කියලා මිල්කි බස් එකක් BNC නියෝපෝට් මේක එයාපෝට් එකේ AC air conditioner Tadi dia hari ini main switch. මේකේ තියෙන මේ වගේ NFC කාඩ් එකක් යතුරක් නැහැ. ඒකට මේ රේඩියෝ channel එක තියෙනවා. මේ විදිහට මේකේ power button එක තියෙනවා. මෙහෙම කරපුවාම display එකේ ඔය විදිහට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ කාඩ් එක දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. එදෙන්න dashboard එක පෙන්නනවා. check light එක එනවා සමහර වෙලාවට. ඊළඟට පාර කාඩ් එක අරගෙන එහෙම දැම්මම ඒක හරියට. तर ब्रेक के पार प्रेस करना स्टार्ट बटन रिट्रेस 456 कैमरा पर ये तो तीनों कैमरा 10 है हैंड इसकी चार्जर का वाली आदित्य अवस्था पहुंच चुका है स्विच साइड मिरर पर स्टार्ट करने का कर दिया होता है पीछे पास से उलंग एक और करंट को वॉइस अभी कम कर दी थी पिछला से एक सुपरवाइजर गंदे के मदद गंदे के मदद गंदे आगे वो कदम गंदे गंदे ada सुपरवाइजर गंदे अहमद गंदे के मदद मैनुअल अनार्सल है ना सलामा भी मौजूद सुपरवाइजर माजी मौजूद चीज़ आधार वो बगैर वो बात के कदम आगे किसे माजी मौजूद चीज़ मतलब तीनों हीट Sekarang ada lagi Medina ini 17 Charlie sah. Tiga lagi ada. Amat kata angkat ganti pi modal na. Palinga. Non po. Okay. Press ka.
أول كلام هذا باص فوق مطر هذا كله جوا أبو خربان كمان دقيقة عبد الرحمن شوي دقيقة في جنبي تعمل ناس من الفندق wait don't move okay control 3 by loading 800 kilo 11 alpha 9 bus number 35 800 alpha 9 7 kilo 11 Wahid. Bagi Sumatera Barat, saha butuh dengan simple terus dengan di cabin ini temperature kita kan masih kaya bisa begini ini apa yang sih kaya you know ya apa kita nanti nama wheelchair sama jika ada yang akan tempat wheelchair dia mungkin dan dengan ini ayu wahid mobil tempat ini